नमस्ते, टेस्टले यहाँहरूलाई सम्पूर्ण लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। आज हामी कुन्चो सुम छेसु ट्रेम्बे दो यानि कि कुन्चो चेजेन दोको पाठ पढ्न गइरहेको छु। अब आजको पाठतर्फ लागम है त। ओ थम्जे केम्बल चासा लो तेदर संगे चुम्दे दे दिने देशिन शबा जोम्बा यांदा ब्र सोबे संगे रिक्बा दान शब्सो देम्बा देवरा शक्बा जिगदें केम्बा केबु दुलवे खलो गिरवा लाना मेबा लादा मिनमगे तोम्बा संगे चुम्दे देसो देशिन शबा दिने सुनम दगी क्यूतुम्बा केवे जवा नम चुमिसावा सोबा दगी रब्दु केम्बा सोनमगे तेनमगे शे पेजे संबो नमगे टेबा सेनमगे मेतो केबा चु रेम्बरा तुम्बा थोना मितुम्बा मेबा देबे मोबा नमला ngombra kawa sherab silgi minumba to namla jewa meba simje thamje ge tamba changju samba namge ya phabe kansa namge gyabu nyange le debe trengir du towa namge debe yeshe podo meba poba simge mekyaba songnambara taba nyange ba kuje tabe chommishe ba kuzumba meba Deba dagi magoba sudagi nevara magoba sumeba dada madeba dungal dali nambara doba pumbo dali rabdu nambara doba kamnam da midemba keshe namda ba deba nam shindu cheba yonsu dungwa dali nambara doba seba le doba chuo le kalwa Yeshe yonsu zoba deba da majemba da dadara jume sange jumden de namgi keshe la neba nenge le deba la mineba Yangda ba nige thala neba simje thamje la sikbe sala shubha de Didani sange jumde degi kusewe yonde yangda ba nam so dambe chunne tomara gyawa bardu gyawa thamara gyawa Den sambo tsikdu sambo maje ba yonsu zoba yonsu daba yonsu chanwa jumde degi chole bara songba yangda bara thongba Ne meba dushe ba meba nevra teba detong wala ten yoba keba namge sozo rangi regbara jawa. Chumde ndege sombe chodo wala legbara tenba nyebara chungwa sobe chanchodo dobara jaba mintunba mejen tuba dan tenba. Tenba yoba kyowa cheba ho teba chimbe gindi ne legbara shubwa, regbara shubwa, tambara shubwa, tumbara shubwa. Thalmo jabe husu gyurwa, chazebe husu gyurwa, sunamge pagi shin yonsu chungwa chenpo chibe nesu gyurwa. Kundu yang zimbe nesu gyurwa chenpo. Sange yunde samyega, dambe chogyang samyega, pabe yunde samyega. Samye kyabla dejebe nambara mimba samyega, namda shindu kevara shu. धन्यवाद आजको लागि यति नै तपाईको दिन शुभ रहोस्